Peterson Bogwa ni Murutwo wa kirathi gia form 3 cukuru-ini wa St Paul Kevote. Mwanake uyu wa miaka 15 nowe Murutwo uri urarugamirira kaunti ya Embu mathako-ini ma gibururi ma tennis ya metha-ini maria makahariririo kaunti-ini ya Kisumu kuma tariki 29 mweri uyu. Bogwa arikirie ari wa kana mathako-ini ma gitaru kia irathiro mweri muhituku na akoretwo akinora wathi wake gutigirira tariki 29 igikinya ni agakorwo norete kuigana kuona nowe Murutwo wa umwe kuma cukuru wa Kevote. Arutwo na arimũ a St Paul makoretwo magiteithiriria Bogwa kimeciria na kimuthako. Kochi wa Jabeno Kenneth Gitari akiuga wirutiri wa Bogwa niguo ukumutindika ngero-ini iyo engi. Nimefunza hii game kutoka form 1 amedevelop pole pole na saizi ameweza kupata skills muhimu na zile advanced kama side spin, loops na chops, na natarajia akifika kule kwenye mchezo ya kitaifa ataweza kufanya vyema. Upande wa mwalimu ameweza kunisaidia katika kunifanyisha mazoezi na pia kunionyesha filamu ambazo niliweza kujifunza nazo. Upande wa wanafunzi wamenipa motisha na pia kunisaidia katika kufanya mazoezi. Ona kuri uguo thirikari ni hinyiriirio iteithiriria ukuria-ini wa taranda na iheo cia ciana hatari gucagurania. Mwalimu Thomas Bogo akiuga thirikari ifatie kugathika mitaratara iria ingiguna arutwo aria mena iheo na taranda iharo-ini itiganite. Mambo ambayo tumekabiliana nayo ni vifaa. Tunaona kwamba kwa mfano kama meza ambazo tunatumia wakati mwingine ni gari. Tungependa kutoa mwito kwa serikali kuweza kusaidia katika kununulia shule ambazo zinajitahidi vifaa ili tuweze kupiga hatua zaidi. Muthako wa tennis ya metha-ini ukoragwo uiyukitio na njira nene cukuru-ini cia secondary no gukaga irabu cinginyitirira iheo iria irathie o igitheremaga makiria riria ciarikia thukuru. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.